بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali ada mirege mi forum ge emha ilmu erin badan tibe emha izzat erin emha hadirin ade duragatum mi forum ballawum gendawa emha belun terin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adami Ramadhaan mahu gereta Ihya Forum ge gotu Ministry of Islamic Affairs mi Ramadhaan mahu baba Ihya Forum ge hatarwana forum ade mirege mi forum ge mawduaki Badhuru Hanguraamain Libey Ibraithakaai Filaavalhutha. Ade mi forum feshge midiyai kirit Qur'an ge barakatun kirit Qur'an kewa vidalwe devvi Al-Qari Hussein Rashid. Ade efahuga den onnani mirege mi forum ge mawduwa gule gotum baba forum discussion. Ade eba kuriya gangos devani ade moderator gotuga al-ustaz Ahmad Maumun ade shehunge gotuga bayar wadagen devani al-sheikh Ali Zahir bin Said Qasim ade al-sheikh Nasrullah Ali. Ade forum discussion na fahuga den onnani jalsa wadagen devi mi forum wadagen devi befulunge meduga gurutnaga ekifarattaka inam dinu efahuga mi hafla nimigendan. Ade miha hisabun den alwan fursat mi arwani forum ge discussion nan ade mi ba kuriya gengus tevani moderator gotuga al-ustaz Ahmad Maumun adalwan sheikh Maumun fursat arwanan e ba kuriya gengus tev mattaka mawdu ge gotuga mire wahaka dakkani Badhuru Hanguraamain Libey Ibraithakaai Filaavalhutha mi mawdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بركات رمضان ما هو جتيريجا ألون من دينوك كنتتن أولم فيلو متكا دينوك إسلامي تاريخه هنگا فوا كنتتن أولم فيلو متكا مفاد فرصة توجا بينهم إمرانغلو كتوجا هيفنجه. هذا جتون ميريجا مي فورم جا ألون من واحد كدكن كندير فوا موضوع كيفس ورم مناسب إسلامي تاريخه جتيريجا صفحاته جتيريجا رنگ أكرم فوالوه صفحاتك همنيجندا تاريخ ميجي تريج همنيجندا موضوع کا گولےگتون می فورم گا میرے الور میں واحد دکانی اگتون موضوع گتو میتی بدر ہنگورامین لیبے عبرتکا فیلاولتکو گے واہک می فیلاولتو گے واہک الور میں دکا ایروگا فرتم کمکا الور می ہنگورامے بدر ہنگورامے گے واہک الور میں دکا ہندوگا فرتم کمکا الور ہتنگرنی بدر ہنگورامے کی کون گتک ہنگا دی ہنگورامے تو mi hama games alon men mi mawdu wahada kamandar furtam balalenge bejekana mi hangurama badur hangurama kiyunu sabab takadiyege terega mi hangurama hinga dia sabab e olum fil adam inshallah zahir. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mi badur hangurama ki man nabiyya sallallahu alaihi wasallam Madina hijra kore mafahuga hijran devana haruga higafawa वरा तारीखी वरा मुहिम हादिसाय बदुरुगे ए हा मे बदुरुगे हंगुराम हिंगी तम मिहार वेसे बोय और मेंगे तेरेगा इतना ज़ियारत कोरवाफ वा बेफुलुं वेस्ति बोफाने ए बदुरु हंगुराम आगे शहीद वी बेफुलुंगे नाम फुलुता लिएफा हुन्ना फिले मिहार वेसे तायबोरी और वेस बलादुमुगे नसीब लिबुनो मगुतंग हे दिफे तंतम बदले फुट्टगस ए हादिसा हिंगी तंग आदि वेसे बोय කොම්මකස් මේ තාරීහි බොඩු හාදිසා කීර්ත කුර්ආනුග ඒ යවුමුල් ෆුර්ඛානුග ගොතුග හග්ගා බාතිල් වකිවෙගෙන් දිය දුවහුග ගොතුග සිෆා කුරවා ෆනිකා මුමිනුන්න ලිබුණු වරබ් මතිවෙර නස්රෙග්ගේ ගොතුග ෆාහා කුරයිෆාවා මේ හාදිසා හිඟන් දිමාවි සබබෙග්ගේ ගොතුග තාරීහු එගෙන් මියති අවුල්මෙන් එම්මෙන්න වෙසේ බේගේ හිජ්රියා මුස්ලිමුන් මේ මක්කා දුකුරවා මදීනාය හිජර කුරෙව්වි ඉරුග කාෆරුන් එමිහුන්ගේ මුදාතකා එමිහුන්ගේ ගෝතිගේ දොර අහුරිහාච්ච වනි ලූටුවාලා එහෙම ඉස්ලාම් කම්මතිගේ හුරුමට්ටකා ඒ හුරිහාච්ච දුවකොෆ ගිනි කන්‍යා එමිහුන්න දාංජෝනි එහෙම වරබ්බුඩු තක්ලීෆා වරබ්බුඩු බේ ඉන්සාෆුන් එමිහුන්න දෙතරේ අමල් කරමුන්දේ नतीजा गोतुं मी ए नुरक्कातेरी हालत के कंकमुगे तेरेगा उलुव्वि इरुगा रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खबर लिबडा गन्नवनी कुरैश वंहागे व्यफारी गाफिलाई एव आदेश आंकराय मक्काय एबुरिदे हेमवीमा
muslimunge haggu ebe emihunna libifawa nikametika emihunge mudatan nu haggun atla gatiyege badalu hoduma mikankan ebut e natijage gotun hanguramiya kannun ebe kalun nukume wada gati rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanguramiya ke ilan kurvinama tinstega teerwaraka be kalunne noe kale faanaruga wada gati hiki ehennam wes madu befulun kole dam beenum befulaku diuma izne devvi kommekas nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga madu befulun kole tinstega teerwaraka assa be kalum mi wada gati allah tabaraka wa taala madina ya muslimun hijra kurum fahuga me e libunu aniyage sababun hangurama kurun oti hudda kurawwa fe be kalun ingeto uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allah ala nasrihim laqadir ema aniya libumuge sababun hangurama veifawa mihunna hudda devigenne wani hangurama kurawuma ema e hudda ves oi nabiyya sallallahu alaihi wasallam nukume wadagati midennevi assabe kalunge nikameti hala emihunge mudalon komme secce libidane kamuge hushehelumegge teriya names allah tabaraka wa taala matin raawwam wadigen vi mulin ehem plan ei kafarunna muslimunna kurimati lume hinga muslimunna waram mativeri nasre libidane gote kommegas khabar libuma ekko makka ge kafarun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lashkaru anna khabar libumo me emihun bodu lashkare phone ge aggandakan enha sinsteke enha mihun ge lashkare phone geto natija gotun abu sufyan islam wada gatume kurin e gafila ge verige gotuga eruga hunnevi khabar libada gatumun ehem magen ikhtiyar koggen lashkar salame kogge makka yaddi ema kafarunge lashkara adevunu iruga viyafari gafila salame vegen higaj ema ehennamwes hisabun me banu zahra ge mihun edunu ki kurang hede mita hangurama kan tiwanne men hingare dan tiwanne men ha maksad hasiluwi ehma tinsteken ha mihun emburi diyei ehennamwes abu jahula jahilukan emiyuge bola wanumuge sabunna nuba kankama islam deena detere goen hasade verikama ruli verikan ituge terege intihan oi bayaku emihunne beenu men nui muslimunge duwas duwwala fa nuniya emburi daagash natija gotun hanguraamegge halatu etanga e meduveri vegen ei allah ge tadbir nimmevu e halatan aima ei warabbodu gonjoma kavvi muslimunge terege tibbe befulun tibiki hanguraamakan emme de assifagenne nannanu to hanguraamayakas higeto ehma kafarunge lashkaru duisatta assoy hanguramaage emme muhim olandake eru e zamanuga as higeto ehma mikahala halate ennames hangurame kurimati vima den nabiyya sallallahu alaihi wasallam e befulun gennawa mashwara kore mi algon me miedu parabbadan hadan kuranjihe e wahaka e hangurame meduveri visa algon yoni e baata kalgon me fahon algon hiyoni mi demme warrangala vidalu devva me hangurama mi kihine hangurama fashunu gotakko me saraka ali alo aleva den algon ma hitangara demme mi me fahon shayalizati faha korevi mi muslimunna mi gulwali hisabu baduru hangurama muslimunna muhim wani kivegento shay nasrullah mi kobato mi baduru hangurama muslimunna kiveto mi ha muhim hangurama ka vegen diye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذا دم شيء بس فاه كوري فدا بدر هنغرامه كي حقيقة تجوز مسلمون لبيجن ديا وربودو نصر وربودو كاميابه إما حقيقة تجا مسلمون بدر هنغرامه مهم وجن ديا ورجينا سبب تن يبهور ඒකතරේ ෆොරතම එක්කම කීදම එෂය වස්ෆා කරේ ෆදාන් මේ ඉස්ලාම් දීනුග එම්මෙ ෆොරතම මුස්ලිමුන් න කරවිගෙන් දිය ඒ හංගුරාමගේ ගොතුග වෙගෙන් මිදියේ මි හංගුරාමගේ සබබොන් මුස්ලිමුන්ගේ මෙදුග අනේ මේ මදීනාග ඉස්ලාම් දීන ඒ වැම් මීහුන්නා මුස්ලිමුන්ගේ ඒ කාමියාබ ලිබිගෙන් දියමුගේ සබබොන් ඉස්ලාම් දීන් ෆෙතුරුම මෙදවරිවි සබබෙක් කමුගාවස් වෙගෙන් එබදිය එම මේ සබබට්ටකාවස් ඒ හංගුරාම මුස්ලිමුන්න වරබඩ මුහිම් දවරෙන් අදා කොද්දෙන් හැම එයායකුග මේ හග්ගා බාතිලුගේ ඒ දෙමෙදුග මේ කුරහුණු රොංගු කොරහිගෙන් දිය මි හංගුරාමගේ සබබ algonmena fenigen dana mi hanguramaage terega me bay mihun emihunge me darinna demihun wes mubaraza kurefa bahuri akhunna meduga wes mubaraza kurefa bahuri me islam deen Allah subhanahu wa ta'ala ge e kalima fulu
මතිවරි කුරුමට්ටක ඉස්ලාම් දීනුගේ හග්ගුගා කුරවිගෙන්දී එහෙම මුස්ලිමුන්න හගීගතුගා වෙස් වර මොහිමු වෙගෙන්දා සබබෙක්කමුගා වෙගෙන් මිදෙන් එමලන් කුරමස් ෆාහක් වරි ෆදාන් එවස් කහලා මේ අසබියත නොත ගබීලාවන්තකම මියකුනතේ මීගවෙන් හැම එකනි කම් මුහිම්මු කමකි අකීදා Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurun ehma ekkawanta kuruma ekuga mi islam deen negehettu mattaka korevigen dia muhimmo kamege gotuga faa kore femen ade mi muslimunnan hangurama baduru hangurama muhimmo kamuge wahaka vidalo devva hama ehaku hangurame nimigen danatu komekames nimigen dairuga ege terega alunmen nakkomes filawale games kommes kotaka onnan misalaka alunmen mi wahake liyaruges wahakali onteren wahakali liyaruges wahaka gonnane ta kommes ibrate ehen balakamuga awanama misalaka baduru hanguramen alunmen libe filawalaka begotum wahaka dakka kamuga awanama kom wahakateketto filawalatoge terega alunmen dekken shale zahir warak gine ege to me baduru hanguraamaage filawalata warak gine alunmen eriyako nues nimmene kannenge ekamako bai muhimmo kankaman aliyalu wadan ege to egotum balaruga ekkamaki ashabe kalum ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ekwari ebe fulun islam deenasha muslimunna nasru hoda dinu kurshawu warika ege to ei warabbodam me hanguraamaage terek faagwakam ege tereng ekkamaki alun faakollana hanguraamaage alun korin dennevihen hanguraame kuraka no ehna skulliya hanguraamaga halate medvervi rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajirunna ansarunna mashwara kuri ingeto kihinetto hadam ebe fulon anika miga muhammad tankolaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam en ansarun hima devwa foni madinage halate mi dimavi madina beruga ehmai nabiyya sallallahu alaihi wasallam amilla nafsa sual kurun kihinetto waani den ehem vi me ekalek faana ebe fulna astuga mashwara kuri kihinetto waami අවබකරු ෆානස දෙහිම් බේෆලුම් වෙසම හිව්වරුගේ බස් විදාල්වි මුහාජිරුම් වෙස හිව්වරුගේ බස් විදාල්වි එකලෙක් ෆාන අන්සාරුන්ගේ භාකන් ඉන්තිසාර කුරෙමි ඉංගේත අන්සාරුන්ගේ වෙරියා සවද බුන මුආස් රලියල්ලාහු තාලා අන්හු විදාල්වි කලෙක් ෆාන තිමන්නමෙන් ඊමාම් වෙගෙන් කලෙක් ෆාන බස් තෙදුකොග්ගෙන් කලෙක් ෆාන තබාවෙගෙන් තිමන්නමෙන් මිතිබි කලෙක් ෆානුගේ අමුරු හොරෙවි ගොතක තිමන්නමෙන් තබාවාෂේ මියොෆෙන්න කණ්ඩ කලෙක් ෆාන එරිවඩා ගතස් කලෙක් ෆානුගේ ෆහතුන් එරේෂේ මිතිබි ඉංගේත තිමන්නමෙන්ගේ tereng එකක් වස් පහත ජී වඩ නුගන්නවා එහෙම වරබ්බොඩු කලෙක් ෆාන හිමාත රක්කාතරිකන් දේශේ මිතිබි එහෙම වරබ්බොඩු හිව්වරේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලිවඩාගේ ඒ එක්කමෙන් අරගෙන ෆාගොත් දැන් අනෙක්කම කි හංගුරාමයාගේ මෑදාම් ෆෙෂිනුන ඉරුක දැන් අරබින්ගේ tereng හංගුරාම ඉරුක මි කුරවෙනි මුබාරසා කොක් ගෙන්දත් ෆෂා ගන්නනි හැම මෙහෙන්ති බෙෆා තලා ෆොලාගෙන මත හංගුරාම ෆෂනියන ෆාරක මීහක හංගුරාමයාගේ මෑදානම් මිනුකුන්නනි ඉංගේත එහෙම කාෆරුන්ගේ tereng නම්මෂූර් බොඩති ගුරයිෂ් වංහාගේ hasaba nasabum bodati mihu egeto utuba shaiba walid mi tim mihu minere nemme warugada fahulawanuge gotuka faha kureme rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn rawaha fonuvevi egeto ansariya bekalum fonuvevi muawwiz ibn afra muaz ibn afra fonuvevi kafarum bonani ti konkala benge timanna menna kufu hamu wawaru ekashigen wawaruge nasabum hasabum molati mihum fonuwa timanna menna mubar ega wes bodakama kiburwari kan dekki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei muhajirunna me beenum wani hanguram kura ehma me rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbe kaluna vidaluwe faata jehwada ganna hamzat ge faana vidaluwe nukunnawash ingeta ehma demmi nukunnani muslimuge terega tibi hasaba nasabu gotum wargoda beefun ali faana vidaluwe nukun wada gannawash ibadat manul haris vidaluwe nukun wada gannawash rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge timage beefulun ei bodu bebenna bodu bebege daringe බේෆුලුන් ඉංගේත එහෙම වීම මේ නොකම වඩාගෙන් හංගුරාමයාග අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් ඒ තින් කාෆරුන්ගේ බෝ ගඬිගෙන් දියයි ඉසාහිතෙක්ගේ තෙරේ හංගුරාමයාගේ ෆුරතම ෆියවලගේ මරහලාගේ තෙරේ මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් නොකම වඩාගෙන් තිම්බේ ෆුලුන්ගේ තෙරෙන් ඔබාදත්ගේ ෆානුගේ ශහීදුව වඩාත් ඉංගේත එහෙම මේ අස්තුග අගීගතුග එබේ ෆුලුන් තිබි ලෝබි අස්තුග මේ නුකුන්නනි මරක් පොරිමත්ලායි algonama ehin en hadisa dannawala fa bayakadan safu tartibu kurevviruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam safu tartibu kurevviruga me sawad namaka kiye befulako kudakon safun effarata nokumadanam atugo en echchakon etore kale fan madumadu jasswala vedalwani sawad safa vedwada gannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehin hadis kurevvima sawad vidalwani allah ge nabiyya timannake gaaka ti jessevi timanne badalu hippawan fursa devvar assabe kalun haran kama ko miulani hangurame fasham wegen
මෙවලෙන් නරකාතරේ හාදතෙග්ග අස්සාබේ කලුන්ගේ තෙරෙන් බේෆලකු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කිවම් බදල් හිප්පම් බේනු ෆොලො මේරි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එව්වස් වරක ෆහත ජේ වඩා නොවන්නවා ඒ එකමකන් ආගි වෙන්න කරවද දෙකොලෙන් නොහද්දව මේ බඬු ෆොලො කෂ්ෆ කරේ විසස් බදල් හිප්පම් විදාලෙන් කෂ්ෆ කරවාශ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බඬු ෆොලො කෂ්ෆ කරවීම සවාද වඩාගෙන් බොස්දේ නේද නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හෂිකොලක මූණු ෆොලො ජෙස්සෙවි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුවාල් කරවි සවාද කිනේ 32 වනි විදාලගේ අල්ලාහගේ නබියා කුරිමතිගේ මෙති හංගුරාමෙන් දුනියේග දෙන් හොන්නානි කිහා වගුතු කොලක් කම නේගේ එම්මෙ ෆහු වගුතු කොල කීවස් කලේග ෆානා එකුග වා වගුතු කොලක වාම් බේනම එම් වීම වරබ්බොඩු දොයබ්බෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යන් ඉස්ලාම් දීන මුස්ලිමුන් නම් ඔයිකන් මේ හංගුරාමයාගේ මේ එතන් හාදිසාතකකන් අලගොණ මේ ෆුන්කෝ විස්නාලීම ෆාහ කොල්ලේ වර ෆුරිහම හාදිසාංගද ෆහුන් තේදාල හාදිසා කලොන් මෙන් හකීගතුග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක ලෝබෙව එතන නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක ලෝබෙමුග වාහ කලොන් මෙන් දක්කා හිඳුග වර මුහිමු කමෙගේ වාහ කයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක ලෝබෙවා හිඳුග අලොන් මෙන් ලෝබෙවා මිජන ඉස්ලාම් දීන් දෙක माने कि इस्लाम दीन ए नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस को देवी हम ए रिसालतु गंगवा कंतत्तु गालुन मिन हिफम ग वाह के वरबड बार लिबे गोत विदालु हादिसा ग वाह के देमे शालिजार फाह करवी देन हम एहम मी बदर हंगुरामैन लिबे फिलावलतकाई इब्रतह ग वाह कालुन में दक्का हिंदुग इस्लामी तारीख बलारुग कीरित में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानुग एक लेगफान का हया पुलुग बदर हंगुराम नूनस हें हंगुरामत हिंगा फेब्रुवरी එහෙන් නමස් අලුණ මෙන් හම මී වර බොඩන් එබ අබදසම ෆාහක කුරන් වකින් ખાસ ගොතෙක් බදුරු හංගුරාම ෂේ නසුල්ලා විදාල දෙෆාන තෝ මී බදුරු හංගුරාම එහෙන් හංගුරාමත කනොත ඉස්ලාමී තාරීඛුග කිරිත මෑ නබිය සොන් zamanuග හිඟාෆරි හංගුරාමත කාලා බදාරුගස් මී බදුරු හංගුරාම තෆාතු වනි කොන් ගොතකුන්තෝ අද මේ අලුණම කුරිමෙස්සම දන්නවාලි හඳේ මේ ෂේස් ෆාහ කරවැකුම් සරක එවාහකත මේ අස්ලු හගීගතුගවස් මේ මදු බයෙක්ගේ මච්ච මිමනි මුස්ලිමුන්ගේ වර අදද වරම් මදු කාෆරුන්ගේ අදද ගිනයිෆ අදි වසීලත් වෙසමීහුන්ගේ තුක ගිනයිෆ මුස්ලිමුන් අතුග මිදෙන්නේ ෆදා මදු හාලතුග වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හතරතුන් මතිවරි වෙගෙන්වා මේ දරජා ලිබිගෙන් දියුම් ei hagigatuga wes ehen hanguramata mi hanguramaya emme bodo e tafaatege gotuga mi ilumerin bayan korawwa mennen egotun ane e hanguramaya bæverivi bekalunnaki hagigatuga wes izzata sharafu libigenwa bægge gotuga faa korefan misalaka mizamanuga algon menne be fene mi dawlatakuga wes mi hunna izzata qadar mi difa mi misalaka medal taka not algon menne swennan misalaka nishanu izzat dienuge e laqab taka mi eba deve em ezamanuga vejjiya ham emme izzatteri bekalunga terega mi himeni wadagen midiyai midennevi e hanguramaga bæveri wegen diya diu hama yaako mi e hanguramaga hagigatuga wes muslimunna libigen diya e bodu kamiyabi eves mi ehen hanguramtaka war bodu tafatu kame mi gafa korevegen diya e nabiya sallallahu alaihi wasallam ge e qiyadatu ge darun kare faanu ge e verikamu ge dashun hanguram korevegen diya demme sheikh fa korefaden e filawalto ge teremes ilmerin fa korwa fe bohuri me ekalege faanu khudu ekalege faanu wes e hanguramaga hama bæveri wegen e hangurama kuri kurum wes eves hagegatu amali gotun e bæveri we wadagatuma ki wes mege tereng alon menna libide filawalto ge tereng himenige da muhim kamege gotuga faake ade mi baduru hanguramen libunu nasruge wahaka demme mi muslimuna libigen die nasruge wahake ki war muhim kameke me muhim kamege wahaka ishara kurevi mi nasrug alon me mana mi kurani kongotakatto den ittifaqun alon ka mifarako mi she nasrullah ka no miswal kuram mi jone ki ngeto shalizar vidal dufana mi baduru hangurama mi nasrek kamu alon mana kuraveni kongotakunto kobato nasraka wani ade nasraka wani mi hagigatuga kuda jamaate muslimunge madu bayaka kurimatilaagen kafarun eha baawaru gina bodu lashkare balikurawuma islam deenuge emme kuri koluga elibun nasru igeto mi misa ehem wege nabiya sallallahu alaihi wasallam baduruge eduwahuga allah arab bodan aada khilafat duwa denne igeto abukuru faana ariyo gonne vekalek faanu ge rida kolu vettigen diye iruwes ekale faana ge wadanu kanwa duwa korebe anika vidaluwam gende bain ibarat hoge terega hadwa bodko raskala ko mi mihun kolo ekale faanu gassa bekalun kolo
netige hingejja iballan alkon qur'an mihakun honnane higet ei emme fahuge wahake ki islam din onnani to nonnani to suwalu ufedi foin halatu ei ehma evaruge halategga ovva Allah tabaraka wa taala e devvi nasru ei astu hagigatuga faha kolleve kamiyabi yaki emmegen kirtu qur'anu gama nasregge gotuga walaqad nasarakum Allah bi badrin wa antum azillah tiyabami hun nikameti wefawaniko higeto balikashi wefawaniko gamakashon Allah tabaraka wa taala tiyabami nasru devvi ehma fattaqullaha la'allakum tashkurun tiyabami hun Allah biruweti washe ei tiyabami hun shukur kurumattake ehma islam deenuge eha kuri koluga nazuku halategga e libunu kamiyabi e bodu wegen aspayati ehma me nasregge gotuge sifa koron den anekka ege itura kafarunge terega tibbi emme warugadami e ummatuge firaun abu jahul wes nimigen diye igeto ehma kafarunge emme bodati mihun nimigen fanawegen maruwegen halakuwegen da meduwerige hanguraameka mivi baduru hanguram liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun Allah ay korabani ei haggu kamuga wumattaka liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila di batilu gota dekkew mattaka ekam faalo mattaka mujrimun ekam nurunas ehem wema abu jahul ena haifa ena ai hitum majakon ena ai muslimunna war me awwa dakkana me hita ekam Allah tabaraka wa taala intizame kurevvi e nikameti madu lashkaruge atun enage emme fahu neva nokomegen danjoni hema mi komme gotegga vias astuga muli tarikh bala irwes miyada hameya warab bodu nasrege gotuga warab bodu kamiyabe gotuga ekam fahagam ade nasru libunga wahake ki alonu men hama bodes mi huriha mane ki baduru hanguraama nuna salonu men hama mi nasru libunna ta fatah libunga wahake be deketa shay nasrullah mi nasruge sababu takaki kobato misalaka baduru hanguraama nasru libunga wahake mi dakkani sabitu kamuga wahake nisbek kurevegen ආම ගොතක බලාකමුගා වානම කොංගොතකත්තෝ මේ nasru libumga sababu tekkamuga balani ada kitu qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala eboy me nasruge qanun Allah wahi korwan in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ilmerin bayan korwani ei nasruge qanun e qanun tanfiz kora bayaka e nasru libigen dane Allah wahi korwani Allah nasru desh Allah nasru de bayaka Allah subhanahu wa ta'ala nasru weri odigannawanika ehen ayatege mengawani wala yansuranna Allah man yansuru Allah nge nasru de bayakan Allah nasru dene devwane inna Allah laqawiyyun aziz Allah subhanahu wa ta'ala gadafada wanta aziz wanta raskalan ema aslu ilmerin ehma bayan korwani muslimun mikan tanfiz kuri Allah subhanahu wa ta'ala ettaka e ada kodden je haggu furihamayen ada kodden Allah subhanahu wa ta'ala furihamayen iman ve e iman kam mati furihamaya wakilu ko ebekalunge hayatuga ves diriwulumuge terega ves midennevi e nasru Allah subhanahu wa ta'ala ge e deena nasru dinumattaka masakke kurevvi ehma ege natija ge gotun Allah subhanahu wa ta'ala ebekalunna e nasru devvikamuga mennen hama yakuga me muslimunna mi bodu nasregge gotuga mi hanguraama wegen diya iru alumenna hama faah kurevige midiyei emme muhimmu ekkame midennevi qanun ebekalun tanfiz kurma ekuga mi dua kurev shahdame en ishara kurevva eya ekuga Allah subhanahu wa ta'ala ge hazaratun mu'jizatta e karamatta dekkevi egeteren faah kureve bay kantata bohuri mi ware vehu ma hanguraamage kurin e ware vehigen diu mi bingandu hanafas wefa otima e dat mi ware vehi mi ege sababun ek veligandu harumuge sababun hanguraamage e sabitukan libidi umattaka mi sababek kamuga wegen midiyei ema hama yaakko mi ebbayko anebbayka mihunge adadu mi maduko fenna fenu salaka muslimunna mi kafarun fenigen diyei madu bayge gotuga hame gota kafarunna ves muslimun fenigen di madu bayge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala egota dekkevikan kit qur'anu ga anfal suratuge 47 wanayatuga hama mi bayan korawaf menne ema mi kankan hama yakko hangurama ga terega Allah subhanahu wa ta'ala mi malaikatun e fonuvi eves nasru libumu
sabab kamuga wegen midi ei nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga e dua koravi dua ge sababun kurimat ven tiya kantatten ade nasrel lipen da hinduga alon men ham visnan je kantatte ke wahaka dem ishara kore wahaka tawge tereng faha kore ge hingajje egotum balayruga alon men mi haqqan nasrudinu batil ei batil kamuga nimmu em eiye hagegotuga nasrli be sabab te kenanto den ham ehemme mi baduru hanguraamaga alon men muslimu ngeto eruga mi kirit man nabiy sallallahu gari hoga tibbei sahabi bekalun ashab bekalun dekke hivvaru e hivvaru miyadu alon menge mi sadastega salis devana haru alon men mihar mi vetu koram da hinduga miyadu alon menge mi mitiba muslim sikundi taka hisaba e eruga baduru hanguraamaga duwahuga e duwahuga muslimun dekki hivvaru e sifakod dinu mattaka alun miyaduge mi jiltaka hisaban e message for kod deni kongotakatto ade alun mi tarihi mi muhimmu hadisa wahaka dakkani ves mi maqsadu nigeta alun menna migen faada koreto hakikatuga mi alun men mi hadisa ya balairuga alun menna libenvi e faada yaki mata algon menna libenvi en ibrata ki algon menna ki ves ama muslimun allah ge deena tabawa ba ko hema algon menna ki ves allah ge deena nasru dinu mattaka e halat oi gotakon masakke kura ba ka wanje algon men mi wagutu mitibi hangurama ge halat ge novi algon menna hanguramen we kuran mi wagutak ehnon to ehmema hangurama ge halatu ge nooni ya algon men hanguramen no kuran ehen noonas abadwes algon men islam dina nasru de masakke kuranjehen ehem wima misalaka dakka wahakanna aliya liyunta kunna islam dina dekola me islam dinuge adawa terin ufadda shakkutaka shubhataka raddu dinuma islam dinuge heyo kama rangalukam mihunge meduga feturuma aammu kuruma ema me e dina nasru dinuma edi mativer kurumattaka edu hebe fulon hanguraamaga haleten otim ebe fulon ge furana ves qurban koran tayyar wegen tibi algon menna ves hanguraamaga haleten atuwejjiya hanguraamiya ki jihad ki ei baki usul take ge teren korwe kame ei hama tanek ge hinga hanguraamege tere mihum wadeganegen kora kamen veriye kohoregen veriyegge izne ekuga amur mawrufa ekuga hinga kantatteken ekankamaki ehem wema mihar mi zamanu gadi hanguraameggen watta jihad kiyagen hinga ek amaltaka terrorism ge amaltak eki hangurame jihad gotuge nobele sharui hamatoge tere nufete evves kamaki eiki hangurame jihad gotuge maana nokurwen ennames algon menge mawduwa ki baduru hanguramage mi hadisain algon menge miharuge hayata misalaka algon menge mitibi kiyawa dari algon menge mitibi zuwan jile kubahe algon menna libey ibraithakaai filaavalhutha algon menna kiyes muslimun nehveje algon men e deen de lobi wange beje e deen algon menna taka medu mi genestini ashabe ekalunge furana qurban wegen saad ashabe ekalun me baduru hanguraamaage duwuga shahidu wiye egeto odu hanguraamaage duwuga ege fahun haddi ashabe ekalun shahidu wegen die ebe fulunge gotige dora mudala amilla amidanige difauge nune shahidu wada gati kiye ehme ekan algon me ihsas korange beje algon men medu wara faseha kama ka allah ga rahmata ko namaz ko sajida ko mu'minu ge gotuga mi nguleni mi bayaku wi gurbani ge natija nunto mi ehem wiba shukuru veri kama ko balagana mi haggu deen kan algon men nangengi miya warab boda rakateri wanje ehma muslimun rangalu hagigi maana ge islam din practice kuruma faru namata karha deenu ge asastaka rakkateruma deenan uluma mi astu hagigatuga islam deena waan evagutaku jehijje komme gurbaniye komme khidmate timanna deename mi timannage deename allah ge deene mi deenan nasru timanna deename baawar tawlimi befulun ebe tibbevi tafaat eki hunaruge befulun ebe tibbevi em ebe fulege hunaru ebe fulege muda ebe fulege ilmi gaabilka mi huriha kamaki islam deenan nasru dinu mattaka beenu kora ecchakan hadan jehene algonda visne ham mi demme tidale waake me fam vidale waaka mi salaka mi tawlimi gotunge befulun tawlimi befulun sebe tibbe hunarugeri befulun sebe tibbe kamuga ehem wima alon menna misalaka mi e islam deena nasr dinu mattaka deenuge ilmu ungenum ei kihawarege muhim kamaka vedana toshe nasru hakikatuge ves deenuge ilmu ugenumaki hama warves muhim kamaka vegendan me
ilmu ugenu jumla gotegga ilmeri me bayan korwa mennene me kifayatuge e fardegge gotu ennames timage e me dini wajibutan e ada kurmattaka kommehen e engenje ilmu ugenumaki e ainiya farde misalaka namadu awon me namadu kuran e bajhe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwa matti sallu kama raaitumuni usalli timan kane faan namadu kurvi gota mi duggota tebame fenunu gota tebame hu namadu kuran ema ekaleega faan kan kurvi gota algon menna kureveni kihinetto ekaleega faan kurvi goen algon men hoda denegane ungenige ema dini wajibutan ada kurumattaka kommehen mihaen ingenje ilmu ugenumaki eihama ainiya farde emekan kommehen wes kommeme kus koranje nei emihaen ekan neegi deenugo oiggota khilafan ekan kurave kamugawana mekan ei gabulu wegen wes nudan me ilmerin bayan korwa metti Allah subhanahu wa ta'ala me alutakunge amaltam me qabulu korwani desharta furihama wege ektenem furtamakaki ikhlas terim Allah subhanahu wa ta'ala ya khalis ko ilahu ge wajhu fulattaka ekan kur devana kamaki deenuge ekan kuran oi gota ekan kur em deenuge ekan kuran oi goe alon wenna kihinetto ingeni ekan alwonu men nuungeni e malwonu men gamacca komme wes muhimmu kame hama eya ekuga me alon danne me alokantaka wajibutan ada kurum ege iturum wes timage deen himayek kurumattaka deen rakkaateri kurumatki e alwonu men komme mihegge wes kondu gali fe wajibe anu dannawalen beenumani me deen himayek kurun deen rakkaateri kurumaki ei waki fardegge boluga nuniya waki muassasaegge boluga oy kamen nune farat oy kamen nune mi komme muslimegge macca wajib wegen wa kamen e deen himayek kuru ilmerin bayan korabani e deen himayek kurumattaka ena kuranjene dekame ekkamaki deen ungani eyaek gotan ena amal kuranje anekkamaki ehemmi hunna hamayen e deen ena for koddenje em alon me wajib bada kodden kina e deen unganige em dini ilmaki hama warafes muhimmu alon men hama ungenen jehe ilmaki gotu alon dam faah kolla alon edukola niya tamyaro mi baduru hanguraamain mi guluwala iruga me gushe nasure dekke waak fula ilmuge muhimmu kama baduru hanguraamain gasirunna de terega nabiya sallallahu alaihi wasallam amal kurvi goen egen algon men nge message war rangala saaf weva dotto misalaka mi fidiyaage gotuga memi ho minimum wa fidiyaage gotuge qabul kurvi me liyan kiyan das koddinu ehema ilma warboda bar walwa fe hanguraamaage maadan nimunima den adi kafarum vias asirunge hukumuga tibere me onne ves kahala aniya geldumen nudene me honge haggutta furiyama islam dinu himak kodde rakkaateri kodde ehema eisabum ves islamun navwa faadai nabiya sallallahu alaihi wasallam beenum fuluwi ehema me liyan kiyan das kodde fidiya gotuga devene echen mihon liyan kiyan das koddinima ves emihunge ei minimum wa kamme gotuga lebbe fidiya kamuga bellevi ehema ei hagigatuga me ilma miharu mi zamanu islam dina nasru dinuman emme muhimme ilmu weme ekan e faakore එහෙම මේ ඉල්මකී එහා මුහිමච්චක්කන් අලුන් මෙන්න හගීගතක මේ ඉස්ලාම් තාරීඛුග ඉස්ලාමී තාරීඛු කිරික්මා නබිය සල්ලල්ලාහු හයා පොළග හිඟාදී එම්මෙ ෆොරතම හංගුරාමේ ඉබරතෙ ගෙතරෙන් අලුන් මෙන්න ෆාහකුරගෙන් හිඟජ්ජ එක්කම කහන තමි ඉල්මු නොත ඉල්මා මාරිෆා ඉල්ම දෙනගතුන් ඉල්මු ගෙනුමුගේ මුහිමුකමුගේ වාහකෙන් ඉෂාරක් කරවෙගේ හිඟජ්ජකම් හම් මේ අලුන් මේගේ මේ බදුරු හංගුරාමේගේ ඉබරතවගේ වාහක දක්කා හිඳුග adi ituran alun hitan ara mi mige terega baduruge duwahuga alun menge muslimunge adadu madu miyadu alun menge muslimunge adadu gina ehennames miyadu alun menge kiveto muslimunge nikamitikam waraboda mi ihsas kurefanoto muslimunge nikamitikam muslimun ihsas kurefetibe manzar mi fenna sababtaka behegutun komisaraka mi eruga mi miskolu madu ehennames eruga hama mi Allahuge nasru emme furihamugotuga libigendiyei miyadu alon menge mihun muslimun gina ehennames miyadu alon menna miwani fahata jehifati manzar kobato mikama begotun alon mi mawduwa guluwagen wahaka dakka kamugana kom wahake togene wen nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fule alon hitan gannene eta nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korawwana yushaku an tada alaikumul umam tebamihuge maccan ummetta gadawe ganna warakkaarwe kama tada al akalatu ala qas'atiha ka tattege maccak mihuntan araganna gota maneki muslimunge maccan aduvun araganna gada we ganna war kaari vejje den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalun suwal kurawani
aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah hina idhin ya rasulullah kama qala mi timannamen ane eduwahum mihum maduwima heyye hem waani timannamege macca kafarun araha gannani timanname maduwima heyye hadis korwe noneke maduwegen nennone ekamako gosa unka gosa essele ekamako eroga tibe mihunge misalaka waani ವಾರೆ ವೆಹಿಗೆಂ ಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಸೇಲೆಗ್ ಗಹುನ್ನ ಒಕ್ಕುಣಿ ತಕೆ ಕಹಲ ಎವ್ವೆಸ್ ಆರೆ ಬಾರೆನೆ ಬೈಗೆ ಗೊತುಗೆ එහෙම ඉල්මරින් බයන් කරවවා වණී මීහුන් ගිනවියස් ඊමන් කමෙන් නැතිෆා දීන සමාලුකන් නුදිනුමා දීනන් අලානුලුමා ඉස්ලාම් දීන ඒ එමිහුන්නම්මා මුහිම් වච්චකන් නුවේ දුනියවි කංකමාගෙන් ගොස් මීහුන් මෂ්ගූලුමා එන් නතිජාය ගොතුන් මීහුන්ගේ අදදු ගිනවියෙක් කමකු කාෆරුන්ගේ මීහුන්නගේ මච්චා සවාරවාණිය අස්තු හගීගතුග අල්ගොන් මෙ මිනුකතාග විස්නාලෙන් ජෙහෙනති විදාලු වෙහෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ අදදු ගින එකම අල්ගොන් මෙන්ගේ බාරු දක් නිගත එහෙම වීම ඒ බාරු උෆෙදිගෙන් අන්නනේ ඊමාන් කමා ගුලිගෙන්නේ බදුරු හංගුරාමයාගේ එබේ ෆුල්න නස්රා කාමියාබ් ලිබිගෙන්ගේ හිව්වරු ලිබිගෙන්ගේ කොන්තා කොන්තෝ එයි අල්ලාහ එබේ ෆුල්න ඒ ගුළුමෙක්ගේ සවබු හග්ගුයි හග්ගුකන් එබේ ෆුල්න ෆෙනුනීම අනෙක් කාෆරුන්ගේ මකරා රේවුන් තකා මිකංකම කුරිමතිග තිමන්නා හුට්ටෙන් ජෙහෙකන් එඟුනීම හිත කුර්ආන් ගල්ලා වහී කරවා වාහෙන් යුරීදුන ලියුත්ෆියු නූරල්ලාහි බිඅෆ්වාහිම් වල්ලාහු මුතිම්මු නූරි වලව් කරිහල් කාෆිරුන් එමිහුන් බේනුවානේ මිහුන් අඟතකෝ අල්ලාහගේ නූරු නිවාලා ඉස්ලාම් දීන් ෆොහෙල නත්තාලම් බේනුවානේ එකමක අල්ලාහ් එකම ෆුරිහම කොද්දෙවානේ කාෆරු එකම නුරුනස් එහෙම අල්ගොන් මෙන්නන් අස්තුග මේ අල්ගොන් මෙන්ගේ ඊමාන් තෙරිකමා දීන් වෙරිකමා දීනන් හුරි ලොයබ්බා දීන සමාල්කම් එකන් ඉතුරු කොග්ගෙන් අල්ගොන් මෙන්න අම කොරින්වෙස් නසරු දෙවි ඉලාහු මිහාරුස් වඩිගෙන් වනේ බදුරු හංගුරාමයාගා මේ එත මලායිකතුන්නේ ඉංගේත ෆොනුව්වි හාහු මලායිකතුන් ෆොනුව්වි ඉලාහු මියදුවස් වඩිගෙන් වනි එහෙම අල්ගොන් මෙන් නසරු ලිබේ සබබ් අල්ගොන් මෙන් නකි නසරු හග්ගුවා බයක වීමා දෙන් නසරු ලහි ෆහන්නෝ මේ අලොන්නම ඒතර කොල්ලාන මේ අස්තුමි හංගුරාමයාගතර මිසාල මේ අලොන් මේ බලමා හිඟා බදුරුගේ දුහුගා හංගුරාම හිඟා දියරුගා මේ මුස්ලිමු මේ මුස්ලිමුන්ගේ කෙවමෙක් කමුගවි කදුරා ෆෙන මේ මුෂ්රිකුන් එමිහුන් මේ ගෙරි බකරි ජමල් මිච්චති කොම්මෙ දුවහකු දිහ ඇති කතිලාගෙන් කෑබයි හෙදි කමුග එබෝරි අවුන් මෙන්න තාරීඛුන් ෆෙන්න අස්ලු හගීගතුග එබේකලුන්ගේ හුරි ඒ ඊමාන් තෙරිකන් අලුවන් මෙන්න ෆෙනිගෙන් මිදනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එදෝ මි හදීස් කරවණි ඛූමු ඉලා ජන්නතින් අර්දුහා අස්-සමාවාත් වල් අර්ද් උඩතකා බින්තෆද තනවස් වෙගෙන්වා ස්වර්ගයේ තිබෑ මිහුන් අවස් වෙගන්නාශ එහෙඳු මේ උමයිර් ඉබ්නුල් හුමාම් අල් අන්සාරි කියා බේකලකු එබේකලකු මේ විදාලවනි මේ උඩතකා බින්තෆද තනවස් වෙගෙන්වා ස්වර්ගයේ හෙය්‍යහම් දැන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ හදීස් කරවණි ආදේ එහෙඳු දැන් එකලේෆාන මේ විදාලවනි බඛින් ඒ අරබින් ඒ කමෙග්ග ඒ කුරාහි ජෝෂ් ඇස්ගෙන් බේනු කුරා බහිගේ ගොතු ගෙල්මෙරින් බහුරි බයන් කරවා දැන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ හදීස් කරවණි තිබා එහෙන් තියබුණි කිවෙහෙය එගොතති විදාලවා දන්නවනි තිමන් බේනුමේ ඒ ස්වර්ගේ වන්ත වෙරියෙක් කමුගවා දැන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ උෆාවර خبر මෙදන්නවනි ෆඉන්නක මින් අහ්ලිහා තිබාත් එවනි ස්වර්ගේ වන්ත වෙරින්ගේ තෙරෙයින් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ඒ ස්වර්ගේ ගහල් වෙරින්ගේ තෙරෙයින් එයාකුගේ එකලේෆාන ගෙන්ගුළුණු මේ කතුරු කොලෙන් නෙන්ගෙවි කමුගා මියන්නනි නගාෆ එකලේෆාන මේ විදාලවනි මීන් මේ කතුරු කොල කාන් mi nagafu huri kaduru kolo kani mendem ves timanna mi kya huswande mi duniyega huri hurun hurajje kamuga wenama ves ei warat bodu mi timannaga hayatu war bodu bayake timannen elibuni duniyega hayatu war bodu bayake hagigatu ves libigen ediyei ehem vidaluma ekkon ella lawwafa ekelege faano mi hangurame nukume wadaen gos hanguramaga shahid wadagen diye දන්නවාලේ මෙවලන එක ඒ ඊමාන් තෙරිකමේ ඒ ෆෙනිගෙන් මිදී එහෙම ඒ ඊමාන් තෙරිකන් අලගොණුමෙන්ගේ හිතුගස් ඔවෙජ්ජ කමුගවානම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිතුගා ඒ ෆුරිහම යගීන්කන් අලගොණුමෙන්ගේ හිතුගා ඔය කමුගවානම් මියදුවෙස්සම අලගොණුමෙන්න ඒ කාමියාබ් හම ලිබිගෙන් දාන අද මේ මවුදු කරුමෙන වාහක දෙක්ක දාන ගියත අද සෙන්නමස් අලොන් හම ඉතංගරි මේ අලොන්මෙන ඔන් ලිබිෆොන් වගුතු එහා ගිනේ නෝනේ එහෙම මේ බදුරු හංගුරාමයාගේ ෆිලාවලුතකා ඉබ්‍රතෝග වාහකෙක් දා හිඳුග අලුන් මෙන්න එම ෆහුම් මිසාලක මේ අලුන් මෙගේ මේ මවුදු මිරේග මේ මෂවරා නිම්මාලයා හිඳුග බදුරු හංගුරාමයින් ලිබේ ඉබ්‍රතේ ගොතුග කොන්කමෙත් අලුන් අලුන් ෆාහ කොල්ලම් වි බේකලුන් ඒ හංගුරාමයාගේ බෑරි බේකලුන්ගේ මහක්කම බේ ගොතුන් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවා ෆේ අල්ලාහ්
wahi kurawwa kama amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum tebami hon amal koramun gendar komme kame korevvias timan Allah fussava fi e daraja asdu hagigatu ge be kalunne libna Allah den wodage ve me Qur'an kon kamekka eya ko ehma mi darajan ebe fulun foru maki hagigatu ga Islam deenan nasru dinuma ebe fulun ge gurbaniya teduveri ikhlas teri niyate as teduveri masakkat ehma algondu annawalani mi hadisain algon menna libenvi emme warugada Ibraithakaai Filaavalhutha algon menna kives Allahge deene ikhlas teri teduveri bayakavwan wiye algon men Allah tabaraka wa taala algon menna angawa fwa enge ontaka kiyaman terive algon menge umuruga ekalaange yak kiyaman teri aleggi gotuga ulem Islam deene nasru dirmattaka timannaya islami usul tawge tere koreven huriha kame emihegge e haysiyatun koramun gendi heme Ibraithakaai Filaavalhutha asduga me ebe folonnan Allah e daraja devwa kuriha faafe fussawaf wa be kalunge gotuga wahi kurawwa fevane hema algon menge kuffafata kun salama vumattaka ves algon men naki muslimun nawata algon menge deenan hagige managa lobiwa be kan evoch lobiwa hame kani me non label wa be kanno muslimeke timanne ki muslim e nom beenum wane ke supporter ne non astu beenum wane misaka islam dina support kurami hunti bedane ekamako adi islamun gotan ule mihun e mulin tafaat datta misalaka islam nueves evati supporter Abu Talib islam wada nugen hunnawa support korevi islam dina ekamako me Abu Kurfana Umar gafana Talhat gafana Zubair gafana me Hanguraamaga baari fahulawanunna me bebe fulnaki Hanguraamaya adi enum marhalatoge kiyawa dinuma unganna dinuma mihun Ihya Forum huriha kameges Islam deena nasuru dinumattaka ebe fulunge mole hayan heda korema e azum algon men akuram vi mi hadisaya guli mihar algon men mikiyani to muslimunna mu'minunna e te gota mana korevenato demeti daale gota misalaka muslimun support kurumge wakati ishara korevima ade me muslimunna kiwe sama islamu ehennam es muslimunna mu'minunna tafaat korevmen vidalwani boda beerfushuge amalta kura mihun wata islam kan eha warugada nuwa mihunna muslimun kiya fadi iman kan etan kole mati marhalage gotuge ehennam es e denan ennan anet namuge maanaga ves beenu koreve ehma miga mi ennun algon midannwani ki algon men muslimaka mu'minaka ve hore e namen nune ekani muhim wechchaki Allah hazrat madam algon men daaruga nabiya sallallahu alaihi wasallam algon men madama baddalwa iruga coaching e hifage miyai Allah ge deenan nasru digen he miyai nidafa he timanna huri wanuwa nenge nwada timannage faratu konkamen hevi asduga hema umuru Allah devvafiye wagut devvafiye muda devvafiye tanawaskan devvafiye amannamankan devvafiye heo buddhiya visnun devvafiye timanna Allah hazratam midiyai coaching hifagen he ei astuga algonne hiwani assabe kalum waran hikumetterikama waran visnun derikama ekko ekam waran rangalan understand wegen ebe fulonge wada gati Allah ge rihwadi gatum ma hame heo amal tagama deenan nasru dinuma deen kuriyarumuge hivvara ekamuge visnuma fikura en amalu koruma ekahala mihaka vaashe me algonda de emme boda dehawa kama shenasrullah me alon men hama hagigatu gaves deme shefa korifada me dina ikhlas teriwo ege iturun alon men hama ketteriwum ves ei waraves muhimu kame ei zamana waguta halatu metti waraboda badalu vefa ema me deen alon men kuriyerumuga hama zamani wasilattaka kurimatiwa gonjehuntaka ekuves ketterikam matiga sabitu ve hure Allah subhanahu wa ta'ala ge deen mativeri kurumattaka timaya kureven oy masakkate kurun ei waravves muhimmukame me qiyamata algon men komme mihe kus baddal kure algon komme mihe kas maru baddal quran ema eduwahan algon menna tayyar kurawuni me eduwahan algon men dahindu gendani koccetto em ei algon menna oyen ecchiki algon men kuri heo amale emima Allah subhanahu wa ta'ala ge deem mativeri kurumattaka deme shehwasama faaha kuri fadan hama alndo hama barla algo dannawala beenumani efada mihaka deena nasru den mihe kamuga wan algon men masakke kurama hingashe den khas gotek hama mitang algon de hama faaha kollam beenuwe mero me sunne kantatta meunani huriha mennan huriha kantake no kuravidan emat ehemmiha ku kura kantatta timayan no kuravidan timaya nukurave tanuga anekun kura hinduga ekamuga maccha ekkala malama kurave tan by far ebfene
nukurave haluga efada bayakan algonme nuwama hingashe timaya nukurave tanugaves anekun kurative ene hivvardi ekan kurieruma masekke kura miheka wama hingare de shesafa kore misalaka Abu Talib Islam Muslim evesno ehennama vesama Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge difaagu Islam deenatta kay kuri kantattake koffa huri ema timayan nukura unukamuga vies anem bayaku e kura kantakegge timaya eden wen hivvare digen ekan kuriya gendunge war muhim kamakama awta korena ade mi Badhuru Hanguraamain Ibraithakaai Filaavalhutha wa kalun dakkamun em faham faha kore debe frans faha kore nukta tahuge ali galon ham yagin kura ekkamaki mi alun menge iman terikam wargodu kurumattaka alun men visnavi kantatteke gawahakege terega ketterikam gawahakaya ikhlas terikam gawahakaya adi hamekani mi support kuran tibe baykkamuga nuwe amali gotun mi deena nasrude baykkamuga wumattaka maseke kurumuga muhimukamuga wahaka debe fulunga wahakam ves em fahun ishara kurevi nukta tahuge tere faha kurevafi alonama mi yagin kamay ko dannawan kere e wahake ki mirege forum ga tibe fulunai sam for ko danu maulumat kolaki hama gamwes faida kurwani maulumat ekkamuga wegen danakan den hama ehemme mifada mawduaka wahaka dakka hinduga wahaka dekkun hinduga tibe fulunai sam for ko danu maulumat toge terega alon menge iman terikam warogodu kurumattaka alon menge islam kam warogodu islam deena nasru dinumuga alon menge onnan jehe shawgorikama alon menge onnan je hivvara mi azum akuru mattaka mi libonu fursatuga beenun rangalu gotuga hifan islami tarikh safhatahukum mi kiyadeve mi maulumat ekkinuda kiyadeve wahakata heki alon men hamekan adwahala fa dukolla wahakata ekkamuga nuhedun ei mige terega alon menge emme muhimme beenun tawge terege himene ekkame ummid kuran mirege mi forum ga mi dekawnu wahakatakun belun terinasha adi haziru dan tibbe huriha befronas faida hore maulumat ke libigen dekamuga mi sabun alon menge mi forum ge ba nimmadan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade shukriya Sheikh Ahmad Mamun adi algomenge belun terina geneste beenun ter maulumat kattaka war boda shukru danno Sheikh Ali Zahir bin Said Qasim adi Sheikh Nasrullah Ali timbe fonna vis war boda shukriya ayada ade mirege mi darus forum ga mi Ihya Forum ga forum discussion bag mi wahaka dekawuni Badhuru Hanguraamain Libey Ibraithakaai Filaavalhutha gule gotun alon ummid kurani mirege mi Ihya Forum ga mi wahaka dekawun mawdu ga daira ga tere tebe fonna beenun teri muhim mawlumat take libigen diyakam ade e mawlumat ga liga algon menge diriyulum ga kantattan islah kurma muhim mawlumat take libigen diyakam ade ya iggotan algon menge amalta sida ko algon menge amalta battan qur'an kam algon menge ummid kura ade mi bayafahuga dem mire onnani hame henrereke sefada mirege mi forum wadagen befulunge meduga gurwat negun ade firhem befuluna anghem befulum wakin algon men komme bayakum ves ting inamen eba mi den ebban inamege gotuga fasa ge inam devana inamege gotuga riyadus salihin ade timmana inamege gotuga figo sunna algon men mi deni derugalom midenne gotan hama anghem befulunge tereng ting inam firhem befulunge tereng ting inam algon men minagani ade mi gurwat negunga ba kuriya gengoste umattaka algon mi dannawaleni Ministry of Islamic Affairs ge Deputy Director Al Ustaz Muhammad Ali ge arihun inam devu mattaka gurwatun hoye farataka inam devu mattaka algon mi dannawaleni Ministry of Islamic Affairs ge Deputy Minister Al Ustaz Hussein Sharif ge arihun adaloma mi fashani firihim befulunge bang evwana inam fasa ge inam libada gannawa befula ge number ki eken hate den algome nagani firihim befulunge teren devana inam gotuga mi deni riyadus salihin ade devana inam libada gannawa befula ge number ki eken hayen ashed de
ade algome denna gani firihem befulun getenen timmana inam ade figus sunna libada gannawa befulege number ade figus sunna libada gannawa firihem befulage number ki 169 timmana inam libada gannawa befulage number ki 169 me hodum beeruge inna vikum gawana me sama etere wadagen ade den algomen nagani anghem befulunge terein hama mi denno itin inam fasa ginam adi riyadus salihin adi fiqhus sunna libada gannawa befulege number ade anghem befulunge terein ves algomen me furatama nagani fasa ginam libada gannawa befulege number ege fahuga riyadus salihin adi fahuga fiqhus sunna ge number algomen nagani ade anghem befulunge tereng evvani inam ade fasa ginam libada gannawa befulaga number ki 1 fahen 1 1 fahen 1 ade den algomen nagani anghem befulunge terein devana inam ade riyadus salihin libada gannawa befulege number number ki 1 4 6 1 4 6 ade den algomen nagani mirege fahuinam ade anghem baveringe terein fiqhus sunna libada gannawa befulege number ki 1 10 sume 1 10 sume ade algomenge mi hafda nimmaluma wagutumi wani carrier fama nimmaluma kurin algondama shukriya al ustaz Hussein Sharif ade algomenge hafda hama niumaka me armeti hama we fahennam salwa nimmaluma kurin hama ekkame fahakollam beenu we hama nimmala furiya be fulu nukume wada gatumu kurin mi hama mitanu nukume wada gannawa ayrugo hodu nukume wada gannawa ayrugo riti adaptaka eggota nukume wada gannawma HPA guideline na eggota debe fulunge deterega hama durumin bahatta wage nukunnewma emme iskamege gotuga hama algomenge mirege hama izzeteri be fulung adi ilmu eri nukunnewma fahuga firihem be fulung hama nukunnewma samal kan devuma algon iltimas kurang ade Ramadhaan mahuge reten Ihya kurmu gotu Ministry of Islamic Affairs mi geneste Ihya Forum ge mirege mi forum algomen nimadafa wakelanan irada kurevia mianna buras faido gere ade hukuru vilere Ihya ge a forum en algomen genestena mirege forum bellevi kamattaka adi wadagen devi kamattaka emme be forna war boda shukuru dannawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh